Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zawain chi baile vek ule tun chum video chuan Korean series mu nom tak ena ti hi toikim taka thira ngai thla khau zwai na hun ilo nei liang umyang he me chenau pang duom tak hi aming chu yumi ni in Korea ram thingtlang kho pakhata anu le pa te nen khosa in an chung ko ezon na chu court su thruina dor hi ani mai bokani anau panlai chang to in yumi hi no pangdang lam tak thuak chale thilzir chak tak mai ni in an hne na court order tu mingau nu pa te po in an ngai na nga hle nu zok phei chuan an ina piano tumte zirtir chinin ama achang hian yumi po in mi hausa ho nun phung le khosak dan tam tak azir thiam pha nge ani chuti line he mingau nu hi dot soi thiam zet mai ni in an shedon tak chuang lo ati deuh chin nge moni dot war soi po ul samhlia zirna lama tong sang tak ani thute ba ka princess diana lai zon nu dik tak ani thute chu athudik soi mia zel maya he ami je chhalo tak hi yumi ya po hlan chhong ve zelin dot soi phut zuk nei lo dan te thleng chuan azirtir chin ya mole an pem don thleng po in athil zirtir le athu cha te chu vong reng chin tura cha in chuti chuan tu man tunge ini tak sha in an zuam thei ngai lowang che alatilom lomani yumi po in athu cha chu vong dung rengin engdin huna po ding se hadam mel tak anga omte chu athiam ta em maya dot soi lampo ne so chhohle in tu man dot a soi ti po an shangai mi alovani MAHSE poi tak mayin an music zirtir tu pa nen anin ngai zon thu chu university entrance exam dona shat chuani in chu school dan bo chiat na lian tak ani awangle ngai zong masaot tu zirtir tu pa na chan hlaulu tuk chuan engkim abur bun tak viksi awangin engkim chu abwai zo ta vekani dot soi thiam tak ni MAHSE midang dot soi wanga avoi khatnat na ani hialbok thil thenga wang chuan zirtir tu pa chu ana achanga suspend ri chau ani lain yumi ero school danga transfer ani phata ani apa nen Virginia siola zirna chhun zom tura chhuakin aluna tortela chuan zirlayatan anlo it lo hle mark chatak ane wang chau chuan lutir ve ni in chian siam vak lo turle azirlaya chau in sorbing turin anlo ti mak bokani apa chuan a in lwa tur te boy pui le in a poisa man tur te a pek fel le nu chuan an kholama a let san le ta ani omna ngai lawa omta yumi chuan a khovel thar chu nuam ti na nei ta hau lovin tuma dot shila hanbum vel mai tur anei ta lo bok nen fakna oka adong ngai ta si lo chu mani ain rin tok na te po hlau zovin amark po in atwarta college entrance exam apal tlang zo talo anun alzheimer natna avei thuron shille arang the angbera kholama ho tura ron cha tu apa ne na chuan test apal tlang lo thu chu shil she hle in dot soin apal tlang thu chu asoi vele ta mia mai ni anu le patela chuan adot soi chu o yin an ring bur mai si chuti line yumi eroin adot soi chu atakaram chantir ngei tumin lekha chuna satakin azir zui thunga heti hun lai hian zir lai ve thau jiwani nen chuan in lwa tromin an cheng dun bokani jiwani chuan an luna university ain anawangin chiana siama hankom ve te chu tum chin MAHSE chu muna zir lai tak chu ani ve miau silo wangin yumi eroin in lakshan hun a she chin hle jiwani la chuan aza zumwanga ngain zirlai tak ani velo ti chu aring phateu silo retest exam ma chon zo yumi chu jiwani chuan a chiante editing club ho bula chuan shwai ve in chutianga mi zinga aom no chuan dot soi cha tak yumi chu in thunun zo le talovin atet laya america a om chin thu te chu soi le in heiwang hian midang ho po chuan an ngai san mel hlom ta le a chu adu dan chia ani reng bokani tuman he me cheza zum mel tak hi dot soilama an pi fe ani ang ti rin na an nei phau lovani retest review course zauta yumi chuan university entrance exam chu pezui le in a exam zo rwal chuan ti chatok in dilovin a chaphial nge ani jiwani chuan editorial club meeting a telve tura asoma wang kalveta yumi chuan lom hlo hle in abik takin zirlai mi pachen khatte chuan an bor zui hle tlangwal fel tak
jeho nen po in tongin an in ngai zong zui ta nge ani MAHSE boy thak tak mayin avoi ni exam na po yumi chuan adu na tak university alu thei turin amark mu chuan atlin tlat lo mai ama to ka inda sang ru ve tak ani awangin 3rd grade university alu ai chuan voi thum exam le hial po chu adu zo kani zan khat chu jeho chuan New York a zirna a chhun zom don thu shilin yumi chu kalsan a she boxi awangin arwala kalve turin asoma kan graduate vele kanin nenganga atibok jeho chuan achung te hnena po an chan chin chu a shil vek to thu a soi bok awangin yumi po ahlim hle MAHSE rampo na zirna chhun zom chu a hau tak don em awangin achung te poisa dil turin a hole ri neivak bik lo MAHSE an fanudu na chu ti hlotlin sak ngei du apa po in asuma mo tur zat chu lo si chua thein hemi nu hian New York ka kaltur chuan an in buat sai zuita ani MAHSE poi tangmain an thlo chwa don chepa jeho chuan anu hne na changa kol dongin ani chuan yumi chungchanga ashiat zong te chu alem vek ani thu soin student lisa po aming om velo shim ti in arang thei ang bera hlatsan ngal turin aron shil tamai hei wang hian an tumra man thlen nuwa po in nim hnai zui lo chiang le in yumi po amu zoi zui tangoi ngoi mai ni chuta apa thi thu chuan la thong zuin anina taka phei chuan poisa adil chumpo khan apa chuan cancer natna ave thu chu shil alo tum dai to a MAHSE a fanuril ruti ha a ani theilo pha chu a hlau em awangin a zep le ta zo kani rin lo lutuka apa boral thut na chuan yumi po tinatak zetin a in sir tak zet MAHSE engma so to silo an chung ko sum man na tamber phei chu ama vek ani ti a mu nuwa le lek phei chuan chung ko ta na phurit siam tulian taka inga yin ain hotak zeta engma alani thei chuang box silo chu a thin rim de ulur bok siola kirle nu po in degree ber ane silo wang chuan na sang a thok thei haulova na hniama angai chin a thokang ti rin na po alola ne ngai reng lo na sang te chu dam kho chwa nan a thokwal ta dun mai ni chutianga kumfe a tho nu chuan qualification ngai lo art gallery na chatmel tak chu mu in deal ve chu atum ta a MAHSE anina taka ero a na ber tur chu chairman CHHIAHHLAWH fanuduat swal lady hayon jui boy pui chu ani mel tama nu ber chu ring tu chatak ni in chong chai po atai mak lelain America achanga ron le thlim afanu hayon jui ero ama letling chiani in ain chei du da chin hebok trum khat chu athwam no hak tak salang tam lutuk ngai theilo anu chuan yumi hne na chuan thuam no dang zon sak tu ra shilin avoi khat nana hayon jui room chunga lut yumi la chu achwang to na rama acheng zui ham mai a room zau lian lutuk le fan tham zet khopa athwam no rem turu lutuk te chu munom ti taka thlir zui dau dawin phekhok sang te chu abun chin vela bun tok che in ain me hlebok MAHSE ata ani pha hau silo api hayon jui nun chu adot suina a anun du thu sam ang chia chu ani awangin a ot ve chin tak zet MAHSE leile van tluk zeta in thlau ani tlat boxi hayon jui chuan athil sang sana ti ang reng vel te chu peve bok chin MAHSE anin chian chatna awang ni haulo adu lo anni awang le chanpuina ang type deu anni chin awang chuan yumi tan atlom thlak lek zok chin chuta CHHIAHHLAWH chu CHHIAHHLAWH te mu sit pena tak mai chi ni in ni khat chol dil mai te po chungai theilovin mi hnuai hnung ho hi in zel thelin in that chelu tuka hei wang hi ani hi khu ta in omreng ti in adu tok anga man zelani chung te chuan yumi ril ru po tina ve chin hle MAHSE ti lan ero arem teu thin silo in nei boruak vela wanga ril ruha hayon jui la chu rampona zin thoveng tura in buat sai mekin mishing lam taka thira nun nuam satak nei ni si ril ruha na ala nei cheu chin chu yumi makti tok atling thei viau bok yumi chuan hayon jui American passport thi chep to ana tia aming india na chu muchwakin ani la chuan chuata the thlak pa in lo renew ro ala ti mak zui heta chia hian yumi po in tum nei taranin hun rei takachanga alo zon to le alo chak ve em chin mi hausa le nei nung anga khosak ve to ngei tumin art gallery atanga poisa tam tak aruk nu chuan hayon jui passport nen in atang chuan atlan chuak ta a
atete achanga achang von chin kadu chu ka mu in kanei zel turani ti chu atakram chantir nge atumru ta hle bokani khwa anu mutura let masale photin abauda yawanga biakpo tumna miss call po achanem hle jiwani chu bezuin ama kaltlanga na sangle tlema za omvedeu mu thei chu ain be se berbok abe se angein ana in azir em wangle melsha changa tak jiwani po in art cram school zirtir tu na chuko mu in application a fill up lai po in yumi chuan ana idata chumang vekin anai ang chuan lem achang zui don ta ani mel interview a machon don phei chuan tang hle in asama khoi danglam tir ba ka branded thuam no te chu ho vela alan dan le a hoi her atong kam chuak engkim mai te chu a smart em awangin na po chuan lak ngal ani ta reng ani athuam no ho te ada kirle na yumi chuan hayon ju sana pek chu amana tan pek mutan tuma MAHSE chu sana siam to company te chuan ming chiat na an to awangin an brand chuan a hlut na tam tak alo hlo to si a alo rem treu talo heta chia hian yumi po in hayon juin a pek chan tur om ang dik tak chu aman thiam ve ta chawani chu chuan yumi po ti thin rim ril ru hle in sang tak thlen ve nge du na ril ru chu ama ain tu nget sau sau bok hemi nu hian yumi chuan a ming chu ana tia thak zuin rampo na zirlai thon chuak chin institution shang te chu atlo kwa zut bok a chan po atna tura thil chin chang a sha tam the nan te sap tong a thiam zwal the nan te le man tok lova ang takalem a chan zel the nan te ni in a hlo po a hlo tling cher viau reng ani heti mek lai hian apa dor omna mun chu kong siam awanga ti chiat ngai donin chu awang chuan compensation po chhanem tak adon thei pha donani chu poisa mang chuan anu chu nursing home da zuin abang chu apartment changkang tak lu anan le designer thuam nolem leina na mangle nau pang zirtir na atho mek lai hian rampona hayonji omlaya azir puinu chini om tak nen chuan anin tong ta hlau mai MAHSE lom om tak mayin ataka la in mulo ming ringot in sheton ni hlovin buaina om talo educational qualification neilo yumi chu zirtir tu chatak niloyin zirlai te po in a zirtir na le akai shwai na chu an hlok pui chin le a hewang hian ril hel na chang shia po om lovin chu tianga kumni zet atho nu chuan lom om tak mayin na sang jok thona rem chang anei don le ta hlau mai zirtir tu nu jun chuan zirna in lar tak liberal arts teacher ni tura somin athlon thau ringot tur ero ani don lemlo poisa tlema zong sen ve angai don awangin a in lwa te po chu ati danglam pha hialani a mel mu nuam tak mani a in rin tok na le a shiat na zau tak ti awang chuan chun na thok tur po chuan lak le mai ni in reivak lo nuwa phei chuan university chataka professor na chelta hialin mi zong zale en chung nun alo ni ta ani chuti rualin he a na hi olsam taka thok ero ani bi khaulo hun ol anaya piangin a shiat na ti zau thei tur thil shang chu zirin chung chu azirlai te hne na a hlan chhong vele china soito angin mel chatak ani pialama hoi her dik tak thil she box si le mi zirtir thiam box si ani awang hian zirlai te po in an ngai na falnal ati thei ome pasalla neilo ani awang hian a professor puizinga pakhat phei chuan company representative tlangwal fel taknen te chuan in mel sha tirin relote ya ji hun nen po atak nge ya income na hun nei chhovin MAHSE engama ma achanga ain soi theilu tukle anei chuang lu tuk chuan yumi chu a hip lo hle pasal nei ala in pe lo thuashil zui mak ji hun la chuan voi thum tal in mu photila chuta po min la du lo chuan I thutluk na chu kaza sakang che tile shamin adu chuan ringwak lo chungin yumi po in arem ti sakve sham hemi nu hian achian nu giwani hne na tangin ji huna malam hun engma lo mai changa ronding chhuak ani dante educational qualification mu malpo nei lo ani dante chu she chhowin chu chuan yumi ril ru chu a hne ta hle ani ama ang chi a background nei chalem bik lo ani mel chunga chutiang din muna ading thei chu le ngai san pha ta dain in anna tam tak an nei ngei rin na nen chuan anin ngai zong zuita a
Reilo te ya in nei zai rel su bokin pasala nei ma in yumi chuan anu chu avatloa anula chuan sign language mangin mun lataka ikal dona wangin kamumanga ilo trap na salutuka ti chu alo shila chu chuan yumi ril rupo article thui viau mai MAHSE ani na lemawang chuan a pasal nei ni ema po anu chuan atoi om ve arem tlat si lovani hei wang hian yumi chuan anu le palem chang tur te chu ruai thlapin in nei na po chu tluang taka nei zui anita ani ti chuan pasal nei rual cha hian a pasal ni na sang taka wang chuan yumi din mun po chu chople chilin khi ta om ve ta ani chung ko thalak an nei lain ji huna tu pa ni an soi autism nat na nei mi panau pang pakhat chu aron tel ve not bok anin nei nu hian yumi chau hi a pasal wanga za kai le sang ta ni lo bokin a pasal le khathiam lo po hian a chhor ve thawani nupui le khathiam le smart tak anei chu atan chuan mi zinga in chuan na thamatling ve tlat anupui chong mang thiam na le eng topic po ne so taka a soi thiam na te alan dan le hoi her mu nuam tak chu ji hun chuan rem changa lathiam le bokin meeting shanga ashwai kwal china atopa phei chuan politics lama zuan lu te atum ta hial mai mi pui ma a ji huna ain lan tam pau le akoi tel ve zel anupui yumi a ming lem hayon ju le asap ming ana ming chu ari tel ve zel mai sia chu awanga om nuam cha lo yumi phei chuan politics chu khel lo se adu ril rutak zet chum kha chu painting scholarship award semna tel dunin lomandong torzinga mi me chenau pangchong theilo chu azirte to no translator aron kal lo wangin an mang angtlang hlia MAHSE sign language mang thei yumi chuan pui thei hlovin chumikal tlang chuan mi puite po in me chenau pang thu soi chu fia fai takin an lo sha thei phata ani me chenau pang lom lutuk po in kwa zui thlopin chu chuan mi pui lom a hlo zui hle bok chu chuan ji huna po tilom le in ani ang politician tan chuan yumi ang me chia nupui nei chu in chuan na tham atling reng ani MAHSE poi tak mayin tlai khat yumi ho chuan elevator a chuan lain alema chan mek na hayon jui chu muthutin a mel a mu ve hlau taka a kon chhal reng lai chuan alaron mu ve zui yumi kha ini mo ti zuin ani eroin chan ngai na reng a shelo an kalshan nu thleng po in yumi om chu anuam thei to lo lau thona na satak nei zuin anun chu chemai thei din muna ading ta ni na nga ya an chena building a cheng ve ani ti asia chhuwa nuwa le lek phei chuan om nuamin om thei to lovani hayon ju ina thok ti atang chuan thil om zia dik tak shele bokin alan dan chuan apa arthur lia chu boral to in a company chu tlu che thei din muna ading mek bok a pasal nen anin chena wangin hayon ju po korea a ron kirle to in fashion industry a milar ho tho puin e zong ve mek bokani mel chung thu zong zong sha yumi chuan adot soite chu hailena an ompal hlawin an chena in chu son mai te arot ta hiala MAHSE a pasal ero in chul tilo hle in an ni na le an din mun zong zong nen an ommek na chu a chatok viawin a shetlatani a chianu jiwanin political department media at hove a chak chin zia a shil lai ngai to chuak yumi chuan a pasal chu shil vele in anila chuan a thlor ringotin chu tianga ti theilo wanga aya politician ho nu puite zarzom nget sau dan lo dap ve angche atile sham chu mai baka mi pui ma ain zor dan panel omle fel mel tak anga alan na hi ji hunami zia dik tak ni lo rap thak bokin langlo lama chuan aswalin athina chhle a adik lo na le fel lo na an soite chu enga ma ngai du lovin chen omte ti mu theilo zonga khosak te chu a ne so tak zet bokani minute claim te tak takatlai a driver te chu kuthak chiam zelin atong kam chetak tak te chuan yumi chu apuhlui arthur lia kha asia chhuatir wai zelbok chu chuan adu lo chung anun hlui tam tak asia chhuatir tel lo thei bok lovani chum kha chu yumi chu azir lai chin azir tirna awanga rampona le khazira ommek chuan voi khatma la e big lo chunga us changa ka du bertia asoi vel chin te chu ron hon sakin lom ngai na po ashelo zok vel alem chan na zo zai po chau pui tham ani to laya ani na ho a lema chan mek na nu ngei ne na building khata chendun le zel chu aturu ma ani anin to pal hlawin elevator a po achwangam tolova
stepa akal tui zel MAHSE chu ti chung po in ton ni aron in her chuak ta tho mai le a chan chin le a thil ti mek engkim she chuak vek to hayon jui ma a ching chizui nok yumi chuan min ngai dam ro hun tlem te min pela heng zong hi kati to vekang ti in a khongai na angen ta hiala MAHSE hayon jui ero in chuti mai ol samte a ngai dam ri ngot chu atum hauhlo ani na manga ama ai ma a nuam sazo ka khosamek to ani na chuan a thin terimin a thil ti tenom takawang chuan thakha chunga un bilian thum peturin ati mak maile chutiang zat tampoi sa chu yumi hian anei theyangem pasal hausa le hlotling tak nei ringot MAHSE a pasal man ro pakhat ve mai ang chawni in akuta chuan thil ti theina le sumom ve der silo anei theilo chuan a chandula chu apui don lo na samai box si engpo ni se thil thlenzel dan che turin video dot lea milo thlir le cheudonia tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule